Ingdeng nirkep Karbi Anglong rong asaramai mahangategarni Catalan. Assam State Ospower Workers Union atum Dharna kangni. Director ang Kangpenta Karbi Unemployed Youth Association mate KUYA Foundation di Catalan along kebar. ECYPA tumpen Bokajan SDO civil reading pinpuralo pajirpon. Tomon herai RVKT parpigajok sing tok bilapen rang mukrang akulat lak kososya hormu kanahok. Karbi Anglong Taxation Department abitungpen trading license aputak cherok tok mate awareness kapedokon. PMGSY atorpi langpung langter mande dapita KEC pen theglongle chekrong det. Kardom Berta Life Penili Berta Thana Bangpi Sam Europe Jalinti Supi non Berta Angton Pele Arjuponik Sina Pinitara lang surang sina sarpo patua klamalong ingdeng nirkep Karbi Anglong rong asaramai amahangke thegarni aliralon pen Catalan padopon Bangso mailong Karbi Anglong Autonomous Council la CM Dr. Tuliram Rong Hanglapen ki ong dung EM atum chetong dung Pinia mailong kadokawe bang suri siatum amuluk chetong si saya modo an mesen pen pachurpon Dadali pen Berta Life Peranke Abraham Tiso report Alang atum traditional village council seng nang yipu la so bangke ni tunta claim bikong lo so sayang ding Tapi Karbi Anglong Autonomous Council pen ingkan sek alang atum la so katalon ji apan angka poisa nang hikoi nang ipulo la tamen itu Karbi Anglong Autonomous Council pen la ko angka pen kining pen get aponik la pen longle nang ipulo la bangke longle tamen itu Karbi Anglong Autonomous Council pen kipi ponji apan si ni tum bori pon la pen ke dagla tum ka chingwai ching sai apan mai meeting itu ye apan la so kan tame hem nang kim pinai ro sarwai pulo si local misi kan chingwai pen selang tum ka e phongwet ke une daji sita la song mo declaim bodi pan Patumini 5 player ni pen pangcheng si Assam Ospower Workers Union atum Dipu Electrical Subdivision 1 along ta Dharna ingnipon Bangso Dharna kangni lagi ladak Dipu along chot lapukali Bonta Assam mangkang pi along anta padopon busi Dharna kangni atum pen rangkeng no lam thejai dun Piniar ni alang litung akachesong patumi pen ingtang pon muchota sonsi thekpon long lo Bangso kachesong lagi Assam Ospower Worker Union atu regulation asai kichunang japu taksi jasemet RDP pon puta inuteron asang hu pen lamthi jaipon Alang litum alam the angton kachini japan arjurun sinen Dadali pen Berta Life Peranki Abraham Tiso report ni labangso kachesong karja pon alam the angton pen thanjero aprangsi nang litum Peranki abitung atum apan nang litum pan ning nang chingduklo la pen nang litum ladak nang ko humri pot kurwang thu nang pilo jasemet ke piniar ni litum ladak Dipu Electrical Subdivision 1 athingnu along litum kachesong nang ko ke la helo litum jasemet ke la outsource Assam State Power Workers Union labangso litum jasemet ke la outsource atum an la kam ge claim along kachongda dun atum an penang an atum ke non regular kapadam ji phansi nilitum labangso kachisong padopon lo lapen labangso kachisong along nilitum memorandum kipita dopeglo non het ben pukalilo tame ningkan thompli pen tame nilitum memorandum bangke chupi bomlo te bonsita non antame thangnat kavedet ajok thangnat respond nang kipi pedat ajok nilitum labangso adharna bangke donangkok lo nilitum la memorandum along ateng plotin nilitum sonkreisi akemang nilitum aphanang pachun pinang ji pulo lapen la son crazy pen aprangsi bangke nilitum la regular non la choklem bom outsource choklem bom atuma na phan ke regular akam abang nilitum hanang pinangji pulo te bonsita non CM lapen kethe kiding power minister tuman tame non antame nilitum phan respond nang piperek la sinilitum abang ke tumi pen pinian ke nini an nang chok tang lo lapen mo tarik plipen mo tarik krep hoan ke nilitum la puson chi song pon bompo lapen non mo tarik ingkora pol pen ha tarik ing thom kep an tamen nilitum la puson si jong se arizol jong si non ta nang pipelang plote nilitum chesong pon bomji labangso Dharna bangke মেন গেটৰ সন্মুখত আপোনালোকে অফিসত নবহি দেখিছো বাৰান্দাত বহি আছে কিহৰ বাবে এনে হয় আপুনি প্ৰশ্ন সুধিছে ধন্যবাদ আমি নিউজ মিডিয়ালৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো প্ৰথমত আসাম ষ্টেট পাৱাৰ ৱৰ্কাৰ ইউনিয়ন হয় আজি আমি ডিফু ইলেক্ট্ৰিকেল সাব ডিভিজন 1 কাউন্ট সাৰ্কুলাৰ সদৌ আমি
দুদিনীয়া আজি ছেকেণ্ড ডে হয় আমাৰ যিহেতু ষ্ট্ৰাইকটো আমি 4 তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ 15 তাৰিখলৈকে থাকিব তাৰপিছত আমাৰ আকৌ 25 তাৰিখৰ পৰা 30 তাৰিখলৈকে আমাৰ এই মাহৰ আন্দোলন কণ্টিনিউ হৈ থাকিব আমাৰ আন্দোলন হৈছে আমি 11টা দাবী দিছোঁ 11টা দাবী আমি মেমৰেণ্ডামখন দিয়া হৈছে আমাৰ কৰ্তৃপক্ষ আমাৰ MD চেয়াৰমেন বিজুলী ভৱন সকলো কথাখিনি জানে যে আমি আজি ইয়াত কেলে আহিব লগা হৈছে আপোনালোকে আমাক প্ৰশ্ন কেলে কৰিব লগা হৈছে আমাৰ এটাই আমাৰ পেটৰ কাৰণে আমি যুঁজি আছোঁ আমাৰ আজি ইমান বছৰৰ পৰা আমি কাম কৰি আছোঁ সদৌ অসম আমি ষ্ট্ৰাইক পালন কৰিছোঁ 5000 আমাৰ আউটচোৰ্চ ৱৰ্কাৰ যে ভুগি আছোঁ আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টে সেইখিনি ভাবিব পৰা হোৱা নাই যে আমাক 8 টকা দি পেলাই বিলিঙত আমাক খটাই আছে যিটো আমি এতিয়া মানে বাধ্যত পৰি গৈছোঁ যে আমাক কি কৰিব সিহঁতে আমাক নাৰাখেও আমাক খালি আশাবাদী দি থৈ দিয়ে আমি সকলো কাম কৰি আছোঁ আমাক যিটো বিলিং বনাব লাগে সময়মতে আমি বিলিং বনাই আছোঁ আমাক ডিছকানেকশ্যন যাব লাগে আমি ডিছকানেকশ্যন গৈ আছোঁ য'ত নেকি ডিছকানেকশ্যনৰ কাৰণে টকা 400 বুলি দিয়া হয় এজনত আমি আজিলৈকে পোৱা নাই লগত আমাক আউট কালেকশ্যন আমি যেতিয়া বিলিং কৰিবলৈ যাওঁ এটা ঘৰৰ পৰা আহি যাওঁ তাৰপিছত আমি ৰেভিনিউ কাৰণে আকৌ ৰিটাৰ্ণ আউটচোৰ্চ কালেকশ্যন কৰিবলৈ যাওঁ লগতে আমি ডিছকানেকশ্যন পুৰা মাহটো আমি দৌৰি আছোঁ কিন্তু সেই 8 টকা দি পেলাই আমি আৰু নোৱাৰিছোঁ তাৰ বাবে আমি আমাৰ CM ডাঙৰীয়া আমাৰ হেমন্ত ছাৰক আমাৰ তুলিৰাম ছাৰ CM ছাৰক আমাৰ EM ছাৰক ইভেন আমাৰ বিজুলী ভৱন আমাৰ পাৱাৰ মিনিষ্টাৰ সকলোক আমাৰ অনুগ্ৰহ যে আমাৰ ৰিকুৱেষ্ট আমাক অতি শীঘ্ৰে আমাক কিবা এটা আমাক জীয়াই থাকিবলৈ বাবে সুবিধা দিয়ক সেইখিনি কৈ পেলাই মই ইয়াত সামৰিছোঁ ধন্যবাদ Lakhain Kora Chok Duar Bogori constituency Kaparlo, Daithorang Kangpenta, Karbi Unemployed Youth Association, Made, KUYA Foundation Day, Katalan along, Kidunapan, Kebar. Labangso Karbi Unemployed Youth Association, Mate, KUYA Foundation Day, Kidunlaki, Daithorang Kangpen, Banke, Aduntu Balipatarpen, Banketom. Labangso Karbi Unemployed Youth Association K, Kosonsi Karbi Resort, Boring and Hoikaviatu, Amethanake. Charge up Jia Pansi, Labangso Karbi Unemployed Youth Association Puki, Amhang Pate Polo Pusi, Hemson Rohangpen, Peranke Tengno, Hanpon. Hanboka Pen Virta Live Peranke, Robinson Killing, Report. Central Committee Kapil Kapon Ateng, Karbi Unemployed Youth Association, April Tarik Ho, the Foundation Day, Sini to Daithore Ria Pen, Ituan Foundation Day Fan. Barlo Tang pini nang litung ladak Daithore riak bang anbak bardun iglo litung prai bang kebak doi tapen bali putar lompen singhong dona tela bang so a program ke deng ko nasi ke deng iglo tenang litung Central Committee Dipru Amla Putih head office lo tela bang so sakuri kilong dundit atum side sin ali tunga chingrum iglo pini ke la sile non manili bokajan subdivision along executive enbom la penon Central Committee along situ sartum ben cerap dum bom la penon giwang ilang sanili tum la Karbi Unemployed koson sini tum sakuri baguri kabi penili tum ikengar ko charjap hegi mala hai pani tum kithan chimum pani sondi along pen an park enil tum ko arlo tum kithan chimum pon so lalu Patumini Pipe Lianarlo Por Pai Hinia Pormalom, Anti-Corruption Youth Power Assam Karbianglong District Committee Atumpen, Bokajan SDO Civil Reading, Pinpuralo, Pibajurpon. Jasamit Pinpuralo along, Kijongpon Laki, Non India Det Pialong, BJP Sorkar Kachari Bomke, Hormu Horta Adrokisu, Gas Cylinder, Piruyate, Harsun Kelok, Kicho Jangtu, Dali, Toll Tax, Sangpen Chenglok, Hormu Horta Adrokapasoretke. Radavi Kachong Sibloputa, Peranki Karjuhu, Khan Pachini. Jongsi Hormu Hortar, Ador Kapasopen, Ador Pajum Jepute, Kivangji Arni, Air Seprung Sepen, Chisong Nang Kokoputa, Pachini Pen. Hanjang Lang Sopen, Bisnu Lekhe, Report. আমি বুকাজান মহকুমাৰ অধিপতিৰ ওচৰত স্মাৰক পত্ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়লৈ দিয়া হৈছে আপোনাৰ দিনে দিনে আপোনাৰ যিসমূহ আপোনাৰ বিদ্যুতৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আপোনাৰ টুল গেটৰ কৰ আদি আপোনাৰ ইত্যাদি বৃদ্ধি হৈছে আৰু আপোনাৰ চাব গ'লে আপোনাৰ টুল গেটৰ কৰ ইমানেই বৃদ্ধি হৈছে যিসমূহ আপোনাৰ আহিব আপোনাৰ সামগ্ৰী খোৱা বস্তুৰ পৰা আপোনাৰ শাক পাচলি আহিব বা অন্যান্য আপোনাৰ জনসাধাৰণৰ ৰাইজৰ কাৰণে যিসমূহ আহিব তেওঁলোকে আপোনাৰ কি হ'ল আপোনাৰ জনসাধাৰণৰ মানুহে কিনি খালে তেওঁলোকে কৰ অধিক দামত আপোনাৰ তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰিবলগীয়া হৈছে আৰু আপোনাৰ বিজেপি যিসকল বিধায়ক মন্ত্ৰী তেওঁলোকে বাৰংবাৰ কৈ থাকে যে আপোনাৰ 5 লাখ টকা 6 লাখ টকাৰ আপোনালোকে গাড়ী ল'ব পাৰে যদি টুল গেটসমূহৰ কৰ কেলে দিব নোৱাৰে আৰু এতিয়া আমাৰ প্ৰশ্ন
সুধিবলগীয়া প্ৰশ্ন আমি বিধায়ক বিজেপি বিধায়ক আৰু মন্ত্ৰীসকলক প্ৰশ্ন সুধিব লৈছোঁ যে তেওঁলোকে আপোনাৰ যিসমূহ বস্তুসমূহ আহে সেইসমূহ বস্তু তেওঁলোকে খায় নে নাখায় জনসাধাৰণ ৰাইজক কিয় তেওঁলোকে মাথা মাৰ দিছে আৰু টুল গেটসমূহৰ জনসাধাৰণ ৰাইজে অকল পইচা দিব লাগে নি মন্ত্ৰী বিধায়কসকলে দিব নালাগে নেকি তেওঁলোকে কোন আপোনাৰ টুল গেটত পইচা দিছে স্পষ্ট তেওঁলোকে দেখুৱাব পাৰিব কোনো টুল গেটত তেওঁলোকে পইচা নিদিয়ে আৰু জনসাধাৰণ ৰাইজক আপোনাৰ বাৰম্বাৰ তেওঁলোকে কয় যে আপোনাৰ 5 লাখ 6 লাখ টকাৰ গাড়ী ল'ব পাৰে তেওঁলোকে দিব নোৱাৰে কৰসমূহ টুল গেটত দিব নোৱাৰে টুল গেটৰ গড়সমূহ কেনেকৈ আপোনাৰ টুল গেটৰ পৰা যিসমূহ সামগ্ৰী খায় তেওঁলোকে জনসাধাৰণৰ ৰাইজে খায় আৰু গাড়ীসমূহ তেওঁলোকে কি ধৰণৰ ক'ব পাৰিলে যে 5-6 লাখ আপোনাৰ তেওঁলোকে যেতিয়া মন্ত্ৰী এমেলে গাড়ী আহে তেওঁলোকে কেলে কৰ নিদিয়ে টুল গেটত আৰু বিদ্যুৎ আপোনাৰ মাচুল বাৰম্বাৰ আপোনাৰ বছৰে বছৰে বৃদ্ধি মাহে মাহে বৃদ্ধি কৰি আছে খোৱা সামগ্ৰীকৰ দাম বৃদ্ধি হৈ আছে জনসাধাৰণ ৰাইজৰ কেনেদৰে চলিব জনসাধাৰণ ৰাইজৰ কাৰণে এই চৰকাৰ জনসাধাৰণৰ দুখীয়া শ্ৰেণীৰ কাৰণে হয় না ধনী মানুহৰ কাৰণে এই চৰকাৰটো গঠন কৰিছে নীলিপ এমএসি কনস্টিটুয়েंसी का parlo tara punga hawaralong tomon ke the parpika jok sing tok bilapen rang mukranga kulat lak phosu se hormu kana hok bangso kulat ke tarapu bor pungalong memuchok himuchok kulat lo lapen tarapung bor pungara dapan keneng dia sonamung anta kapador kluba kulat lo bonsita kopi ko sona ko pailo ne tomon ke the parpika jok henu dundak lo bangso kulat ki bipon cheklo jon thom dolo Lasinilip MAC Pobitro Rongpi, Lapen KEC, Ki Japon, Ning Kimi Parpik, CM Dr. Tuliram Rongha, Lapen MLA, Dr. Numal Momina Tumapan, Nang Ravek Tapisi, Kisungi Povek, Sing Tok Biahinpen, Chuning Report. Hanboka Pen Birta Life Ferangkit, Robinson Piling, Report. Presiden nang li labang so nang li luar taruh punga presiden lo nang li non kenang li lagi bet kita nonglo labang so karena hok itu kisum labang so putih nang li hit ben kilo labang so li pemisi buku so dong pila pen konsen kia tung nang li hit ben kilo labang so sing toki labang so aku so nggak tak lo nang li hit ben kilo ahok lo pini ladak luar apa terapung long sing tok biar dukan long ke nili luar terapung long kicumri dam bom mahut nilita kevang bom mahut alang li dukan long podun lo nasi non nili heklong lo mekini pen alang li dukan long sin kita dulu alang tumon kevang huran bong an sitami li dak dulu nasi nili sitami alang li pan ke ningduk parpik lo labang so pini labang so tomon kit he ko anak porsi kit he lo pen la ko anak itu kisum lo pen nang li ko anak kana hok lo nang li just kalima oh nili prangsi news kilang ratum han pardon pilo nasi nili pini por phai ke thoma por se bang so tomon thip piwang lo la pen nili men la ke sing tok bi la pen nili local committee long si assistant secretary claim bo ta si nili tum sa la rang mukrang ben sini tum bang so dukan si partnership sini tum claim ta si pini kana hok bong ke lak pho bak hom porti si nili tum dukan tangi si cement pini cement bag truck cap na hok pon lo la pe hom porti anta pini non cham lo tumon pon lo la pe nili tum daily banking ar silong pharo hini ki bipon nili tum chikyon thom pleng alo haso poisa ta me pini la non ki atomona porti pon rap delo Pirthia long hithi kula dalong chojor cholang dunji pulote sarkar pen kisik pon tang aronalo duet nangji Bangsa puta Karbiang long taxation department abitung tumpen pini wothar langso municipal board angkang along kulat ke do anadim humri damsi sarkar pen kapen khatmate kapathik ponaron allo hai hui ke do etnangji aputak verify jiaphan Karbiang long autonomous council taxation department abitung atumpen kulat ahumtin along arjuponlo Bangso ka humri ponalong inspector of taxation department birti bp inspector sarbong tokbi Inspector Borlong Pingle, Assistant Inspector Prohalat Timung Pen Danglok, Alang Litum Abitung Pen Nang Humrilo. Laban Bangso along Wothar Langso Municipal Board Chairman Chandra Ronghang, Alang Litumahin Pen Cherap Cheto Dunrenti. Lapenisi Kamathada Memate, Kamanghu Meme Alam Teke, Penang Anakulat Kachubidu Natumpe, Joy Pen, Nagaon District Ahin Pensi, Alutis Lamponet. Lapen ke ong dunga tumabangke akenang sor alu hangnat abe pin pensi pula dalong chojor cholang dumbong lasike wangji lang arni lahaya kenang sor aluan kachisik ejephan taxation department abitunga tumpen than pari tekang lapen halapu wothar langso municipal board arlo along nagaon nakitukop apu thagabang
Karbi Anglong Autonomous Council along Kachari Pon Kitegi Dinga Tumpen Popi RD Piponji Bangsa Puta Krab Jitin Kachesi Ponji Apan Ki Ong Dunga Tumpen Tuning Ripon Wotha lang sopen Birta Live Apperanki Rajiv Hanse report Clardak bubang nang than dak de ji an stamini tum ke check ateng pulote 100% ben ke 80% ke license service ke on trading license ka service ke on tăng thì là pu parai bang ke la bathang sulong ke disputed area po men pen penangan tum hadi la nong district along pen samike tok pon da la solo la so bathang tum ko pila pu buka nili tum ke authority na order lo ni tum phan ke la authority pen nang ke to ling ni tum boithalang so area pulo boithalang so keng ke la ke disputed area pu ke chini lo he boi pitala entry tax gate ke hu pan si do kong mati amala so pose nili tum ke la da check nang kok lo ke masi ke doma ka be ma license doma be ma lai bang ke humri nang kok tum ke authority yong se order lo pulote Pal area mangke ahok pet circular PLO aso circular teng ben sta prai abipari tumbangke laso aron bang kachin nyepen amati claim kredelo BRC te enedelo ampen NOC te enedelo lasinon pini ladak taxation pen jitu awareness program kewang aso awareness program kewang pen sialang tumbangta non mangke puthot kachini pamelo lasinon next bangke BRC punon NOC punon municipal pen and Nomati constituency lapen Socheng Thenda constituency Kapar Lopon Aradatum Kedam Kewang Atuwarpi Ajak Dinklua Pipen Kache Songpon Towar Ki Iknang Pipo Nang Jipu Akache Song Penajok Kedam Tang Surihinira Krenir Kepen Kresir Kepaning Kanahut PMGSY Scheme Pen Lokso Tokbi Arong Pen Tarabasa Dong Haplapen Thedong Atuwarpi 16.174 km Atuwarpi Piponde Dapi Non Ninkan Plianta Playing Plelang Sitame Towar Kewak Nang Mansi Langbong Langter Chemande Dapita KEC Hinpen Bangso Tuarpi Theglong Le Chikrong Det Pusi Iditum Pharange Pen Birta Napalepon Labangso PMGSY Tuarpi Pening on Ningkan Pliarta an Plengpon Pila Bon Sitamin Labangso Tuarpi Hakko Pen Kidu Inglong Arlokidu Akar Biaratu Kedam Kewang Atuarpi Ki Ignang Manderapi Labangso Tuarpi Alongsi Stone Quarry Atum Arlong Kipu Chimit Me Pinpen Labangso Tuarpi Pensi Kaiki Kedam Kewang Kachela Dunajok Tuwar abang hangno pon erlo. Labang so tuwar pi apong ratatum pen chuning ripon dera pita stone quarry atum karjulong le chikrong pon dersi tuwar abang mesen pen selam pon pe lapen non barla por nang lelude RV ke janga porhut labang so tuwar pi langbung lang tercheman ponsi hawara ratatum hichi ke bang lapen kisu kacheleng ahem ke bangan parta lo kacharli arisu ijangatum Kedam Kewang Kejoy KG Kalisi Nona Bangke Kisung Kachetong Tunang Nang Mandedlo Labang Sotowarpi PMGSY Atuwarpi Kalidetsi Nona Bangke Langbung Langter Atuwarpi Nang Chemandedlo Wothunga Jipen Birta Life Apperanke Hensing Togbi Report Labang Sotowar Puthak Pila Pupa Labang Sotowar ke Autonomous Council long pen kecohang nang pichilo hat loksorong pen hat herbasaan Dipin hang pen nang pilo kita menon bang ke stone quarry at duko ka joy ni to war bang phelang non lab non bang ke rat ma apkang gisu ana se non bang ke gisu ni ari namta dimania kan len belo to mane rok lab non bang ke council mana ko chon ni to mane ko son mala to war ke ipon klak ma ke ma itu rat bang ke sung pro kita to war bang ke akapre ka to ke avelo lam chalo itu kedam kiselenga to wati kisu ki unita lasi dam bomlo eno mang ke ekdom bhari bhari dam par awet ki ong su boli ekdom bhari bhari put chong si pon po to war bang pin lo ada cinglu head lo bat penta to war ka veglo sar kaso to war pen si kita bang lo kate tene tum ke na hok thi kolat na hok ne dam chul chelo ni tun ke pose la so to war hot manelas tenilo arlong La quarry khuli la so join lo arlong pona join ma ali henu alo bampar pe ne ke pona mat arlong ge roy so to war ma sik sak dak ene ke la quarry le jong se ave posante afrang ka bonai kon pene ake medi la so teng chido thor lang polo la sinona mang ke la quarry pe na join ni no na dak to war ni tum dong hab arada tum ke chehla kisu athema baj ke vek pendang lok ekeng kusgari keda lapen kisu ko ni tadai ni tum dula lasi
সরকার আসরটা আশা বাকে নাচেলাং চেনাইমা পানো Pine berda lo ponse kang ton poneglo domi thakmi kardon.